Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Adman Kubel menghantam Sui-Sui sinyusiakan Basilan TV. Dalam lahat malusu, SKI Federation magdarang buwa si Kemon magpaniya siya linggo ng kabataan ininang din fun run atau akan exercise tidugutan inin mayor din nene Honorable Hani Bud dalam lahat malusu. Demikian hospital si Isabela City bakas tenambel palabel-labelmian ko ini Juan Alano Memorial Hospital si August 24 ini nilukahan ni pabalik, alhamdulillah. Nambuan ni sab ang balanakyakan tahinang commissioner atau akan NCMF National Commission of Muslim Filipino dalam lahat Pilipinas. Nambuan ni sab kahapan hininang o nakurate dalam Isabela City sinuportahan o ilanin ko ni Deputy Speaker Sir Mujib Hataman ko itu binisita we de yene bohininang Boulevard lay si Isabela City. Palabel-label miyan ay kamanama tawa COVID-19 lamod neme kanakuraanten ko itu dahatos duka 40 makolein 46 sa manggain. Nambo kahapan hinang Sir Jim Saliman Hataman dalam lahat Zamboanga City yene para si bangsa tabi amban Basilan. Ko ene magpaniya sila ay frontliner para si bangsa tabi matekkahin supaya niyang untursiit. Automated teller machine dalam lahat maluso ko itu ilukahan ni Rusab balik. Demikian SK Federation sila tuburan magurung-gurung cake si dahatos makanak graduate si tahun ini. Demikian si Municipal Tipo-Tipo si Barangay Bengkuang magurung si sa program si senior citizen. Pag nakuranin Mayor Arkham Istaro duk Vice Mayor ne tong Istaro si Barangay Bengkuang. Demikian risab si Municipal Tuburan Barangay Duga masing-masing iye pagurung de kahapanin si Merayat de. Magsyukur si Kam, tiya ka masih may-mam gak usah amban pamayambi balita TV si News ya Basilan TV ini. Kung ini silang batem yan, dalam lahat manglusu magpaniya, SK Federationin, fun run atau kan exercise, pagge may kamakanakantin, bakas tugategyal miyan, ta quarantine atau kan palihali si luma, ganit ang tubakas lingan din. Pwede tigda sa patainin, lando si Lami Manamal, pagge lumuas siya sinuportahan siya Mayor Hani Bud dalam lahat malus. Demikian yang risab sinuportahan siya may pulis dalam lahat malusuhin supaya siya safe atau akan gaan niya ini kalaatan pajatu sisi. Palabel-label men lalu kita bisuse pagi kulang du hospital dalam lahat Basilanin duk diki iru pusbo tinambal paisab duehin. Si August 24 inin ilukahan ne balik dan buain yene Juan S. Alano Memorial Hospital. Ko ene kita TV si posmiaan amban Mubin M Dalun Barangay Badja. Suwi kita patuot ko kasinnan nila yene tahinang nambo amban anakyakan komisioner dalam lahat Pilipinas. Ko ene Sir Yusuf Mando. Nakurata dalam lahat Basilan ko ene duangan Magelaanda Mayor dalam Isabela City. Demikian nen Deputy Speaker Sir Mujib Hataman. Kongresman dalam lahat Basilan. Binisita pa ino de yene hininang de bisitahan may turista pito dalam lahat Basilan ganta pamahadjere lahat te Basilanin. Bisan pense bukol amban COVID-19 ya masih pag-serve de dalam rakyat de Basilan atau kan kahapan dalam Basilanin. Palawel-label men ko natasambaten ek kamanamal pasiti bangsa te itu dalam lahat Basilan. Ko itu dahatos nerok 40 pinakole Allah Subhanahu wa taalahin ko itu 46 sa manggain. Luahan TV bang pa namat puken namin pinakole ni mura duk na kita wisamet maka back to normal dalam lahat Basilan. Kasus serembo nakurato ko na Sir Jim Saliman Hataman magpaniya iye jaga may frontliner lay Zamboanga City luune kaya si terminal bus atau akan plane kapal supaya niya nanjagahan may bangsaten biyene LSI atau local stranded namban bida-bida lahat. Pagi palabel-label yan, magmasusay kita manamal pagteka Zamboanga gaan niya nulabok siya lai atau akan gaan niya nga si kasosya lai ko itu magmasusay may nakuratan ko na Sir Jim Saliman Hataman duk may kasawian ne supaya bangsaten gay kasi aso. Demikian na silat maluso palabel-label yan bang siya bayangit do sindia man ATM atau akan bantawid atau akan credit card de subay si Habem Isabela City. Ko itu alhamdulillah ilukahan na balik teller machine yene dalam malusuhin. Maananin bisa na sige para Isabela City, lay hadya si maluso teddo rene sinden.
Demikiannya lalu kasih naku si SK Federation dalam lahat tuburan yene tapi kilwere magurung-urung cake si meka anakan tebilay si lahat tuburan yene si mag-graduate tahun 2020 natawakan si batch COVID-19 ini. Esep tebi mga kanakin dikit-dikit aja pengurung tebi siya tawakan ko ini cake lay sampai hadja yan te sebesep deki tebi sila beyan ini kahapan hinang tebi para sisiyale. Demikiannya si munisipal Tuburan Barangay Duga pinangurong ni Reso de balik hak den nisab si merayat de si labean buas atau akan tagakan-kakan panabang tudyo si. Demikiannya si munisipal tipu-tipu Barangay Bangkuang pag nakuraan ng Haji Samer Elling pinangurong de ini hak de si merayat den. Kuwene kahapan pinangurong si senior citizen malai si barangay den. Lug demikiannya sinuportahan Mayor Arca Mistaro lug Vice Mayor ne tong Istaro. Magsukol si Kaam si pangurong di kahapan dalam lahat Bangkuang. Magsukol si Kaam sa pami balita inin, tamani nila balita TV sa inin, magsukol si Kaam. Demikian nen mag-like and share na hadya Kaam si balita TV inin supaya ngaek ka mamayamanihin, lukek ka mangkahatihin. Pabalik ko na salamin si Kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.